Dobar večer, poštovani gledaoci. Moje ime je Dika Nikšić, a vi pratite OBN Info. Vijesti dana u nastavku. Tokom noći došlo do pogoršanja situacije sa snabdijevanjem električnom energijom. Bez napajanja trenutno 127.000 mjernih mjesta. Adnan Šteta prihvatio da bude vršilac dužnosti ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja, zaštite i okoliša kantona Sarajevo. Na sučeljavanju predsjedničkih kandidata u Hrvatskoj svi su se složili o važnosti zaštite prava Hrvata u BiH i podrške njezinom putu prema Europskoj uniji, ali su bili podijeljeni oko blokade ulaska Srbije u Europsku uniju. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz priznao po prvi put da Izrael stoji iza ubistva političkog lidera palestinskog pokreta Hamas Ismaila Hanija u Teheranu. Uprkos maksimalnim naporima i neprekidnom radu elektromonterskih ekipa podružnica Elektroprivrede Bosne i Hercegovine na otklanjanju kvarova, tokom noći došlo je do pogoršanja situacije sa snabdijevanjem električnom energijom. Bez napajanja je trenutno 127.000 mjernih mjesta. Izuzetno teška situacija je u Tuzlanskom kantonu zbog kvara na 70 dalekovoda. Bez električne energije je više od 65.000 kupaca. Na području Zeničko-Dobojskog kantona najteža situacija je u Maglaju, Zavidovićima, Zenici, Tešnju, Kaknju, Doboj, Jugu, Olovu, Tešnju, Visokom i Varešu. Situacija je dalje teška u Unsko-Sanskom kantonu. U Cazinu, Bihaću, Bosanskoj Krupi, Sanskom mostu i Velikoj Kladuši bez električne energije je oko 19.000 kupaca. Snabdijevanje je i dalje otežano u Konjicu, Javlanici, to jeste u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu. Do imenovanja novog ministra Adnan Šteta je prihvatio da bude vršilac dužnosti ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja, zaštite i okoliša kantona Sarajevo. Šteta je istakao da, iako SDP nije bio odgovoran za ovaj resor, odlučio je pomoći kako bi izbjegao zastoj u radu ministarstva, što bi najviše pogodilo građane, uposlenike i komunalna preduzeća. Očekivao je da će naša stranka preuzeti odgovornost i imenovati vršioca dužnosti iz svojih redova, ali njihova ministrica nije prihvatila tu funkciju. Iako svjestan izazova i dodatnog pritiska uz svoje obaveze u Ministarstvu saobraćaja, smatra da njegova odluka je odgovorna u ovim okolnostima. Pozvao je sve uključene strane da što prije pronađu rješenje i imenuju novog ministra za komunalnu privredu, infrastrukturu, prostorno uređenje, građenje, zaštitu i okoliš kantona Sarajevo. Na redovnoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 20. novembra smijenjen je direktor željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Enis Džafić, jer ga je vlada, kako su mediji prenijeli, označila najodgovornijim zbog toga što ni nakon skoro 2 mjeseca od poplava koje su oštetile i prekinule prugu koja vodi prema luci Ploče, nije poduzeto ništa za njenu obnovu. Nije poznato šta su po pitanju obnove pruge, koja je žila kucavica za privredu, uradili nadležni državni ministar Edin Fort, a ni resorna federativna ministrica Andrijana Kantić, kao ni autoceste Bosne i Hercegovine, koje je po pisanju medija Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici 16. oktobra zadužila za sanaciju željeznice. Gubici se već mjere sedmocifrenim brojevima. Ja mislim da se tu radi o jednoj hrpi nesposobnih tipova ili likova koji misle da su veliki političari, da obnašaju velike funkcije, a u stvari pokazuju elementarnu nedoraslost političkom povijesnom trenutku, pokazuju diletantske forme znanja, pokazuju nesposobnost da organiziraju politički sistem i da rukovode i odgovaraju za funkcije na koje su postavljeni. Izgleda da je nekima u vlasti bio samo interes da zasjednu na funkciju, da postanu ministri, da zaposle svoje kolege, prijatelje, rođake, rodice i da na jedan način okoriste se od države Bosne i Hercegovine. Ja doista smatram, kao i većina građana ove zemlje, da je ovo jedna od najkatastrofalnijih vlasti unazad 30 godina u Bosni i Hercegovini.
Eldin Hodžić je danas pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine dobio 20 godina zatvora za ubistvo supruge Alme Kadić iz ljeta 2021. godine, prenose mediji. Prethodno je pred kantonalnim sudom Hodžić u 2 presude dobio po 35 godina, što znači da mu je Vrhovni sud Federacije kaznu smanjio za čak 15 godina. Hodžić je suprugu ubio u ljetu 2021. godine u Boljakovom potoku u Sarajevu na kućnom pragu i pred očima njene majke. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Gorana Ravlića, Ledžibe Ravlić i Latifa Jašarevića. Sin i majka su optuženi za krivično djelo ubistvo na okrutan i podmukao način, dok je Jašarević optužen za krivična djela pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela i neprijavljivanje ubistva. Gordan i Ledžiba Ravlić se terete da su od polovine maja do 28. juna 2024. godine u stanu u sarajevskom naselju Pofalići psihički i fizički zlostavljali Gordanovu suprugu i na kraju je usmrtili. Optuženi se terete da su prvobitno 38-godišnjakinji uskratili bilo kakvu vrstu komunikacije sa spoljnim svijetom, uništili je mobilni telefon i zabranili izlaske van stana. Optuženima Goranu i Ledžibi Ravlić predloženo je produženje pritvora, a za glavni pretres saslušanje 12 svjedoka, 13 vještaka i izvođenje više od 100 materijalnih dokaza. Na sučeljavanju predsjedničkih kandidata u Hrvatskoj svi su se složili o važnosti zaštite prava Hrvata u Bosni i Hercegovini i podrške njezinom putu prema Europskoj uniji, ali bili su podijeljeni oko blokade ulaska Srbije u Europsku uniju. Kandidati su iznijeli različite stavove o ključnim temama poput odnosa sa Srbijom, Trumpovog povratka i odnosa Hrvatske sa Europskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. U završnim porukama svaki kandidat pozvao je građane na podršku. Kartelo obećao je ekonomski procvat, dok je Selak Raspudić istakla da može pobijediti Milanovića i donijeti političke promjene. Primorac je naglasio potrebu ujedinjenja Hrvatske i zaustavljanja iseljavanja mladih, dok je Milanović poručio da je jamstvo borbe protiv korupcije. Lozo je pozvala na jačanje suvereniteta, a Kekin obećala neustrašivo razotkrivanje korupcije. Jonjić je pozvao na raskid sa nasljeđem komunizma, a svi su zajednički naglasili važnost izlaska na izbore za promjenu. Bivši agenti Mosada opisali su kako su izraelski špijuni proveli 10 godina radeći na operaciji u kojoj su sakrili eksplozivne naprave u ručne radio uređaje i pejđere prije nego što su ih aktivirali ranije ove godine. Dvojac poznat pod imenima Michael i Gabriel izjavio je da su napadi u Libanonu poslali poruku neprijateljima Izraela da se ne petljaju sa njima. Gabriel je izjavio da su, s obzirom na to da se ručni radio uređaji uglavnom koriste u bombama, počeli razvijati eksplozivne pejđere. Mossad je počeo testirati svoje novorazvijene uređaje kako bi odredio tačnu količinu eksploziva potrebnu za ograničavanje štete na osobu koja koristi pejđer, tvrdi dvojac. Zbog toga što je Hezbollahov pejđer bio mali i kompaktan, Mossadov tim morao je povećati veličinu svojih uređaja kako bi u njih stao eksploziv. Prije više od 2 mjeseca, 17. septembra, gotovo godinu dana nakon što je Hezbollah započeo sukob ispaljivanjem raketa, projektila i dronova na Izrael u znak solidarnosti sa Hamasom, Mossadovi pejđeri počeli su eksplodirati širom Libanona. Izraelski ministar odbrane Israel Katz priznao je prvi put da Izrael stoji iza ubistva političkog lidera palestinskog pokreta Hamas Ismaila Hanijeja u Teheranu. Katz je najavio intenzivne udare na stratešku infrastrukturu i ključne vođe pobunjeničke grupe Huti u Jemenu, naglašavajući da će akcije biti slične onima sprovedenim protiv lidera Hamasa i Hezbollaha u različitim regionima, uključujući Gazu, Liban i Teheran. Prema njegovim riječima, cilj je obezglaviti vodstvo Hutija i neutralizirati njihove operativne kapacitete. Huti su u posljednjih mjeseci izvodili napade na brodove u Crvenom moru, što Katz povezuje sa njihovom solidarnošću sa Palestincima u Gazi. Također se tvrdi da su gađali mete u Izraelu. Izjave dolaze u kontekstu eskalacije regionalnih tenzija, a vijest je prenio Times of Israel.
Izraelske snage nastavljaju napade na bolnicu Kamal Advan, koja jedva funkcionira u opkoljenom dijelu sjevernog pojasa Gaze. Izraelske snage su izvele napad bespilotnim dronom na konvoj u centru Deir el-Balaha, koji je predvozio pomoć izgladnjelim Palestincima. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da je postignut napredak u dogovoru o postizanju primirja i oslobađanju zarobljenika iz Gaze. Izraelska vojska je sinoć srušila nekoliko kuća u kampu Džabalija na sjeveru Gaze. Delegacija Turskog ministarstva energetike uskoro će posjetiti Siriju kako bi razgovarali o mogućoj energetskoj suradnji, uključujući prenos električne energije sa ciljem ublažavanja nestašice struje, rekao je turski ministar energetike. Turska, koja je podupirala sirijske pobunjenike koji su ovog mjeseca svrgnuli predsjednika Bašara al-Asada nakon 13-godišnjeg građanskog rata, ponovo je otvorila svoje veleposlanstvo u Damasku, a šef njene obavještajne službe i ministar vanjskih poslova susreli su se sa privremenim vođom Ahmedom al-Sharom. A da li će Turska najviše profitirati nakon pada al-Asada, kako tvrde stručnjaci, analizirao je profesor Žarko Puhovski. Turskoj dobro ide, njihovi su pobjedili. Turska bi se mogla dogledno riješiti iz značajnog dijela, ne cijeline, ali značajnog dijela od otprilike, koliko znam, 5 milijuna izbjeglica koji se nalaze na njezinom teritoriju. Mogla bi se isto tako osloboditi dijela intervencija financijskih i vojnih u te jedinice postrojbe koje su svrgavale Bašara al-Asada. Što su one, kakav je njihov odnos sa Al-Kaidom, koji stupanj redukcije od Al-Kaide je doveo do njih. O tomu je vjerojatno jako teško govoriti i najboljim ekspertima, pa onda naravno pogotovo meni, ali oni i dalje imaju neku vezu s Al-Kaidom, imaju jasno razliku s Al-Kaide. Istovremeno oni su vezani uz Tursku, ali insistiraju na svojoj samostalnosti i to bi Turskoj moglo zapravo odgovarati, jer njihov temeljni turski geopolitički interes da očiste svoju granicu od ugroza i da se riješe dijela izbjeglica je zapravo blizu rješenja, a onda će preko tih ljudi na ovaj ili onaj način Turska biti nezaobilazni akter u dogovorima o budućnosti Sirije ili onoga što od Sirije ostane ili što iz Sirije nastane. Napetosti između Sirije i Izraela koji ne prestaju u fokusu su međunarodne javnosti. Ovi historijsko složeni odnosi, obilježeni decenijama sukoba, eskalacijama nasilja i geopolitičkim interesima i dalje oblikuju sigurnosnu i političku sliku Bliskog istoka. Što stoji iza najnovih događaja, kakva je trenutna situacija na terenu i postoji li prostor za deeskalaciju? U nastavku Stevica Deđanski. Gledajte, Izrael gleda da sa svih svojih strana ima što veću dubinsku liniju odbrane, znači da odbaci svako mogući napad. Znači, Izraelu je pretila, od uvek je bilo okruženje, da kažem, neprijatelje koje sam stvara, mislim, to je sad plus, ali okruženje i u Libanu, i u Jordanu, i u Jemenu, i u Siriji, i u Iraku, okruženje svuda sa neprijateljem. Njemu je interes logički da što više odmakne neprijatelje svoje granice da bi se osjećao sigurnije, zato što oni nemaju onda to naoružanje koje može dobaci njih i oni koriste ovu priliku. Mislim da je to jedan od paketa dogovora velikih sila, kada nevjerojatno se Izrael dogovarao, ali se dogovorila Amerika za njega i to verovatno već nova administracija. Ovo samo pokazuje jednu stvar za nas male zemlje, o tim bih završio. Ne treba verovati u prijateljstvu velikih zemalja. Znate, vidite, sve one su iste. Kao što je Amerika sve svoje saveznike izdala u istoriji, pre ili kasnije, u momentu kada je njoj to odgovaralo, od, ne znam, Allendea, u Nikaragvi, onda Sadama Huseina, znači svi su oni završili ubijeni, ili u zatvoru ili ubijeni, ali uglavnom ubijeni. To isto radi sad i Rusija na svoj način, s tim što ona ne ubije, recimo njih, ali ih prebaci u Moskvu, kao Janukovića iz Ukrajine, kao sada Bašara al-Asada, a istrguje za svoje interese. To se bukvalno dešava sa svima, zato države treba da se drže pravila da razvijaju sebe, svoju vojsku, svoju naciju i svoje okruženje bez svađe. Velike sile nikada nisu pomogle nikome sem samome sebi. I ako to niko ne razume, posle sada ovoga, pošto kod nas u Srbiji, ne znam kod vas,
pretpostavljam da isto. Postoje duboko podeljene linije koji kažu trebamo da prihvatimo sve što kaže jedna strana, drugi kaže treba prihvatimo sve što kaže druga strana, a što se tiče naših interesa mi treba da prihvatamo samo ono što svima nama odgovara i jako bi bilo dobro kada bi takav stav bio i u Sarajevu i u drugim zemljama, pa da se polako izvučemo pritiska ovih velikih sila koji će na kraju da istrguju sa našim regionom kad im opet treba nešto. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve u današnjem izdanju OBN-Infa. Svakako ne propustite naš serijski program. Na rasporedu su serije Zakletva, Bezuslovna ljubav, Elif i Tariki, Amanet. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak dana.